Wagwan people, Wagwan family, ndauya nedzimangoma zimdanso to the world. Ndauya na silent killer achitaura zvakaitika pamusoro pake na Blood aamkura vade kudyiwa. Regai ndikusiyei muchiona video. Mondiudza mega zvamunofunga mu comment section. Thank you. I'm real to the thing. I'm not new to this thing. So who are the bombo that first them? Top them. But top artist, baba. Where's the mongo? Yeah, man, big up spirit producer. This is that mirror over and then. Come on, don't let me so kumonanga ni so zangu. Aiwa, kuna kama mango zoti. Iyo pachawo so hawo. Opangwa sana iyo chapo. Isitara that aiwa hapo. Adi abako futi weze baba. Kozigorerese iwasheni, washowashi. Yeah. Ndiro mulonyeni. Ngatomboka ba speaker wani. Bakayakala maketeni mabhisi. Azere, bakadori misa. Bana ngozoka choti tsikidzi. Ikozona kuti tsitsidzi. Zakazo tsitsiri izi. Maze ibandiko ili boys. Kwa kula ta problems. Bakutoto nange sisi tisima balance. Tisima tamati ana boss. Ana joa. Yema so karamwe buranze. Shepet munzeve kuno vano support yangu ngwera hajikiwe ndirikunda vasikape vakakunda spirit nditsitsidzi sakazotitsitsire mwana manje aziya kamutikinyira baba patisutsa kangosependa pamanguva mazapezangu ngwera dzisuta se azisipiri penja but ngwere dzinokunyanya nezvadzaita basi chese chapinda muzina mangu aiwa amaya baba pano mamisano Oyo. Mana panda mama sama zwadi. Kada zokufungizira kuzi. Basi matsaka pepe ngati siku kabe. Bazana sana nazo. Ayo zwiko. Ayo wajibere chekuti